Ya seongkun ruang kok lewan je. Mak bedering nake jeren dia pas tak niat. Ya panjen niat, keng niat terus beni korang sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Ning 2 hari niat tak. Nah, aro ya pas deti. Pas pole polana bede ocaan Bu Jaren almarhum. Jadi kompose terakhir asalnya Muhammad Hasan Murtado arwah mun seken numpak jeren pancen ngocak ya penumpak jeren ki ya bilan semedeting jeren mbakno ki umur ning setahun nek dadi kurang esa dadi kok takok ke pikiran kawacan almarhum cukup sekali mengapora teritan situ lagi bini sepo antar sukode sekali melemangkin sebenarnya bebentar Bapak Jarik Darsub Sularga Pak Jarik Darsub Kento mendatang jerenten kaulah ngakui niat seniat ki Kento almarhum niat dek komboya skor paringin berselamat hat sehat keluarga mendatang akin jeren boleh teti melemangkin tengah hajat mendatang jerenten kaulah selain melar muka sekangkui mendatang jeren ben lainnya melar muka paling gampang gentenah berselamat lanjagi umur isjawaki dari alangan isjawaki dari musibah ben melar muka paling sehat walafiat amin ya rabbal alamin kaulah melemangkin ngojolek yang jalan ke mantan sempak ketepak bang lebar sendel PT Yoco Mayu sedua pengeluar sedua leng-leng gelun Marjuli para po geger nyangsa nyamper po geger nyangsa malaikat Indonesia loni Eka esto Eka posang Eka esto Reng deket-deket Eka posang Kadung seneng Cek mau benih Monaterani tamare loroni eka patati matena dati matena gun berale kata pegerong guna beraka tanpa gerong tak kira tertipat Athena
orang apa nyira tak kelar semikirin Kau tak kelar semikirin ate bingung dengan Mana gati jalan perkara Mana gati jalan perkara Capok can bulan iranga Bulan iranga Masih baci bulan sasia Masih baci bulan sasia Kau jak kira terangan Kira terangan ni Sorat kota malam Julai Malaminya le Tumpa jalan-jalan Mon riwayat Torjak pae lang lae Wang leong pae ngatika Pae ngak sompase bile telemono jangan cuantan biar tereka ulo eman wile ya nak ya kacong bona lagon maring kerja kanjaan Mik bola beri kesalahan berkelompatan kurang cocok kurang sopan kurang menyenangaki dek kanak-kanak jebun dek tak langkong minta seporas tadi berita enak ya ayo kacong keluar sama gending cek kebay bangapan kelak onlanan menak ya
Adit John. Adit John. Sore kejenama lemah-lemah Yenautika sepemalam Sokor pada mak genang-genang Malolo tika orang sorang Takut tak asyik mata besar Beteko dengan muana
pandema ngomelia nompak jeren ma etania malam betak teti bentika tak kira dikata di ampungan Turun sasali jalanan Ekor bedeleng ebengan Toro pentas jika karintuanan Eke bedeleng jalanan Ya kawan. Adik. Panjile nama ode-ode Melekai nama berbina Mona bilen tikani serada bulan Mona samang kenapa delaena Sama jaya buda molena Entar moneng wada dejena Sana jena bona hati lainna Amona seneng dan terang senang Selamat malam, selamat berjumpa kembali. Bebe Bintang Budaya. Yang dipimpin Abah Iwan beralamat Desa Jabut Bantaran Probolinggo. Baik hadirin, selamat malam, selamat menyaksikan jalannya tari pasisir. Iring gede-gede sayup say tumpahan pasisiran.
apa Pak? Sentimen teman. Aja gayo. Hey! Hey! Bersama Bebeng Bintang Budaya juga ada Lali, Mas. Geriki satu dan
Baik hadirin pemirsa yang berbahagia, tari Pasisir usai dari pandangan Anda bersama. Acara selanjutnya pelawaknya bintang budaya, langsung DJ. Baik hadirin, selamat malam, selamat berjumpa kembali DJ bintang budaya Pak Gun Jagur. Inilah pelawak Honda. Yoko leไปเลยจะยังกินนี่ដឹกขี้tak le payah nanti kerom ambo kan lu ke di kerom kok kan jana apa yuan ni cek punya di guru corot-corotan jandok kancan guru ake ler dina jadi nah pakai kopi tibian mon kok ngicung marin Pak Cari lemergem keng benih mergem bese mergem betah iya tina mak nyari nyongok boros kapi jauh pajan berberei mondeng dina mon bini anak polong pada bini nah lagi na polong ibu dih lagi an meloloh ting setuwa tereta anak polong pada minan Bapak Cari makin pun aslametan nangkep jeren bintang budaya daya lorga leer Aba Iwan nikok pun jereken dari jebun nikok pun romana ambola mon kok keluar dada mak dia semalam makin pon apolong kapi yes yes di si jebun nah dak berak molong kaceper bini dua rebukan pentol jangan gelak kesir mak pacat ngode kaki malar moke Bapak Cari manter berese lain nare pon medete apa Pak gedeg dah ya gitu sejauh sesemak maket pon apolong kapi malar muka manter se enak ikut ganggu
seneng atena madeteng jeren dari jebun taran Soro rebes propong deje Mon matun nama epena apa cari Soro abes pula pong-pong ki bedegenan Mon marina teneka ule pak cari Ule molia Abedek kare akaca mon gelung le kare epentel kena Mon tak anda pak care tika tak pana paring sepo Dung kadung teneka ulele pas ngucak ni kena Dek mabangga Masalah Jok mak tega bila kok molong lagi selabet Aduh beda atosan lemik lemratosan Itinah elong bolong engkau bagi guru rasan celep Di duit boleh Ketong ibu ini bitong Oh iya Tina elaten kumannya di datang dia Pesen leme bu sabuk kecolok yu cangkok saku satos Mangkal leme ibu Tina pesabar geng jago lendi kerecekan Iya marin borak edeng kerecekan Dong-dong muarana selok potong kence sape Bule ngiding pak care narsep suara naring sepo Rasa caltong talaka ate mak talaka ate Mak kerobun lagi nama lo keluar Oke dia ada sendiri bini dia Aduh nape Pak Darsup saya tak jeleng Mangip udah nego bini cengke duit bukan masalah dari tandu jak kaki boleh masa teki sebuyu ibu segami atos telo ibu sebuki kaki ini jok mati kudu tak tanak ring kudir kena tak tanya cak licak jok udah jatah sih kesedia Ejong moto kok sak ketoro Cek terona apa cara takok gede kakokona Cek terona Pak Darsup Bule saentar raring sepo takok coba kak ortua Aduh, jok hari kotor, jok selawan baiklah. Dwi puris,
Ampuh lho. 2.000 repejana plastik. Iya, Tina tolongan nah. Tina Mbak Dina. 2.000, 3.000, 5.000. Mon jero kena gelak 20-an. Engko kerecekan lebu kapi. Kakek Pak Heri. Api tangan om jemok. Bola napai burung. Kula melapo. Api tak jamu kulan pae burung indan. Api tak jamu jamu terong pote. Api tak ketemu lagu terong pole. Kaki sir. Penter kakek. Kau betul neng nontok geleh kakek. Mulai kejabun ngastete kakek. Nyampat paning sasebe. Inilah den. Manopo dari atas paras Pak Darsu. Manopo tertinggal di atas paras. Iu ke Mesir. Bulan taroreng dina tebelang bekenang. Bule tero kareng jebun tebelam bereng bini. Kadung ni serta ketorotan. Tak ketorotan. Monaria tuan rumah. Aduh. Ini jol pak deh ya pak. Kancing ngegeger. Oh jadi apal ketua rumah. Ya, orang kok di biro tak tahu ya. Saya sampai nyaman. Sing gore sambet Priyanto, Pak. Kok tidak tanya-tanya banyak. Sakem masanya mah Priyanto lawan jar. Oh, jadi setero aku kan lebih tahu lebih sampean. Ya. Jadi ngaba-aban masa kayak jeruk Pak cari pun cari itu kelakuan tanda ada pensiun nih. Selamat. Oh ya, amin. Makin ibadah aja. Amin. Ya, lanjut. Sepolo. Tina Pak Jare rada. Bu Jare almarhum. Tin manter lepo jin Bu Jare kaki Pak Jare. Manter lanjeng umur ah. Senyak setak nyangu iya. Manter lanjeng gupotin. Aduh nape terake gunung kena. Aduh nape renjebun terake gunung geruak le. Be. Pak, buletan di bindi, Pak. Ngemis apa? Nika. Tak di emak. Benih. Mama. Colon toh. Sanggup. Nyanyi dong. Nyanyi. Bila, ayo. Oh, kita ayokan. Ayo jalan. Kita. Anan siapa Jeher? Warinya penerus, putra penerus. Arya.
Ari putra penerus bintang budaya Orjek Jenglot iki ya. Oh jenglot, oh buh. Mun bilang kan bintang budaya Orjek. Iya. Pada buntuan saja. Apa? Bintang budaya Orjek Jenglot. Aduh. Teti kaki kompo ibu ngina. Iya. Kocak kemah. Arya. Hmm. Jo her rumah Oh. kecada iya her. Bu. Jo kaki. Marah petotok sitong na Arya, buki. tandi bapak tandi ibu nester. Eke busu pelohip. Kari setong ki memole. Jo her. Aduh. Ada tak kira bagi. Dan sap. Iya lah, Pak. Iya. Aduh. Iya datuk, iya datuk. Jo kaki mak mulai buki leher. Ulang enggak? Udah salah menak doh. Terima tamu. Alhamdulillah. Aduh beri. Kedua her kaki le satu ya her. Ah. Ya. Demah. Ah, iya. Cacikan lok armon leru. Keng bak tinggi mule gelaro. Kakek. Oh, baru nak kakek lebih lah Pak cari ini mole tam. Tam. Engkau cinta burung tak lawa. Ada apa? Mak pas kaki ngelaki atosan. Kakek kan udah ada pancailah keluar. Keluar Oleh, keluar penyak keluar her. pangeran ni adil dong. Iya. Kakeknya ada apa keluar? Nik kenin. Iya. Lah, sedang kau keluar nik kenin tade kari jerah. Kar jerajan. Jangan ora gedeng marin diri. Kau tak bisa. Yang ngicung tok Apa? kaki sing ngicung ya. Kodang Iya. dadangan kerukun. 1.000. Saya kerjek. Long pemolong kan banyak. Ada kalau kari plus 3. Toron kok ngalah guru-guru apa itu? Ya benih kur ya. Apa? Korvin. Kakek kurang anu dua. Kurang apa? Kurang semabi petenggi. Engkau semabi petenggi benih peren apa jom? Tako. Yongko. Mun tak takok le karbun. Oh, pilih roh. Wei, kau boleh kakek. Le, mon iya. Mas, iya. Berapa ya? Berapa? Berapa? Nanti. Ah, Raja. berapa le? 500. 2.000. 2.000. Buh, selama ki beri 2.000 bareng her. Nester dia tukang salon. Lo. Ya kesoon bagi operator-operator JM Jasa Mama. Pelak capalapator, pelacerator. Panggilan yang kedua kali untuk grup D3. Apa? De Bere, De Temor, De Metade. Mada iya her. Punya grup D3 di nak re. De Bere, De Temor, Iya. De Bere. Nah tengah De Metade. Urunan lolokannya kan. Ayo. Iya. Ah. Mon jadi ya. Beri Aduh, bito mendalit 100 lebih 2.000. Aduh, 1.000. Berapa ge her? Berapa? 5,5. Berapa? 5,5. Ayo Sun, tambahi 3,5 Sun. Ya. Kerokon ngicung kade, kaki minta tambah mari. Cuman setiap bening ngecung lolo bro. Apa? Kalau kamu kan libur ngecung. Iya. Dangdut DJ. Buh, jadi iya saya cocok. Ini bos Malang. Ah. Tong 2, 3, 4, 5. Buh, mana lu? Lu sama 10. Mana kita gua hitung dia. Tong. 2, 3, 4, 5, Woi ceknya banyak. 6. Jangan. Bah, peto, belu, sanga, 10, pedu. Iya. Matur kesaon dari bos Malang. Ada guru bos Malang, ada ingko. Are. Masalah, 2.000 bareng, Bapak, Her. terima. Ya Cekeh. Allah. Lah. Pak Ibu, 6.000. Ya Allah. Magi jadi ngaki boleh, Her. Aduh. Iya. Enjak benilai bereng tua. Jadi nama live. Alhamdulillah. Kocak erua. Arapa? Kocak. Arapa? Live. 2.000 deh kok tok guru. Arapanya? Cek saka lek. Arapanya? 2.000. 2.000 isi roja saka saja ning 2.000. Waduh boleh. Apa? Persen paling keni berapa jong? Paling keni lah di Indonesia. Berapa ya? Oh, 100. Ya tina lah. Sembuh. Nah, oleh 1,5
Tuh. Njok kopi kakek. Kakek lele belas. Tunggu itu. Bosan. Oleh apa? Ya tina lah, long bopolong dia. Hari dia her. Make seraja mau tadi sekeni dia. Tak kira rezeki ya her. Jangan siapa. Coba 100 korang 10, pancet korang her. Ya, iya penting aki. Iya. Kakek benda pesai 10, bisa Iya. ngampolo berek kemah jom. Hah? Berek saya kemah. Bi berapa? 10.000, Iya. bisa ngampolo berek kemah. Ya berak ke sangang polo. Nah, berarti dia jiwa serakah. Mak dia. Serakah. Kita ngambil dari kecil. Soal apa? Apa? Orang sukses pola dari apa? Mulai dari nol loh. Oh. Tinggalkan 10 berhabis ada. Ada dah sekali. Iya. Padan kakek. Kakek. Iya. Tak apa oleh seru itu ngatos. Iya, tina saya ya. Lagu masuk angin. Hari ya ketuan D3. Iya. Adinya sendik D3 lah. Si tukang temu dado. Tina tanggi ibadah na boleh her. Iya. Kerep mon duwi pun her. 300. Ada belum? Nak tu bilang. 2 telok. Mak bintang. Mana nangis her? Tak nangis itu. Kenapa? Bungko ada keramik tek ke bila rumah dia apa lo? Merin berapa? Berapa? 15. 15.000. Mata dia. Berapa? Atos. Aja di karen masang keramik. Aji dulu tak koto. Ada apanya? Kok jiakhir? Bu poci. Ini mah melerojo. Mau saya mode minta nyaman. Kita nyaman nih. Saya boleh mah minta poci. Sabut nengamal. Ya tina lah. Songkuna kaki beri jadi ya. Iya. Ting Neser lo. iya tinggi ngajian ay popolong kakak. Ya. Atau sana her popolong her. Ya. Peset. Tahu koran toh. Oh iya. Ini tretan lolo mun Iya, atretan. Iya. Mana? Tadi benikun orang lolo tretan masih pesen mun kok tretan. Iya. Saksi ya. Iya, iya. Iya. Banyak olen dia. Salpu deki noro deki bosan jadi ya. Kakek kan karawitan. 2000 segemi DJ tambal eban. Tambal ban. DJ dong mau datang. Pagar. Tambalan. Cuma tambal ban. Jadi malong-malong pesai saya buat. Tahu.